Umunyafurika y'Epfo Patrice Motsepe uzwiho ubuhanga mu bijyanye no gucukura amabuye y'agaciro yongeye gutorerwa kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika. Motsepe yatorewe mu nama yabereye i Cairo mu Misiri. Mu bitabiriye iyo nama nta muntu n'umwe wagaragaje ko atamushyigikiye. Mu myaka inishize Motsepe yatorewe kuyobora CAF mu nama yari yabereye muri Maroc, ajya kuri uyu mwanya asimbura Ahmad wo muri Madagascar wari wahagaritswe na FIFA kubera imyitwarire mibi mu by'imari. Mu ijambo yagejeje ku bari mu cyumba y'inama yongeye kumugirira icyizere yaberagamo, Patrice Motsepe yavuze ko byo abona ko ari ingenzi mu iterambere ry'umupira w'amaguru muri Afurika. So one of the things that we are doing as African football. Kimwe mu byo dukora mu mupira w'amaguru muri Afurika ni ukuwuteza imbere, kumvisha ibihugu ibikorwa by'umupira w'amaguru, kumvisha abakuru baza leta gushora imari mu kubaka za stade, gukoresha amafaranga mu iterambere ry'umupira w'amaguru no kubumvisha ko gushora imari mu bikorwa remezo by'umupira w'amaguru ari ingirakamaro cyane ku gihugu, ku baturage b'icyo gihugu no ku iterambere ry'ubukungu bwa Afurika. Umunyakameruni Samuel Eto'o w'imyaka 44 wahoze ari icyamamare mu mupira w'amaguru yatorewe kujya mu kanama k'ubuyobozi bwa CAF. Eto'o yujuje ibisabwa kuri uyu mwanya yatorewe mu cyumweru gishize, ariwe mukandida wenyine kuri uyu mwanya. Mu kwezi kwa karindwi k'umwaka ushize, CAF yavuze ko uyu munyakameruni yarenze ku mahame agenga imyitwarire, ubunyangamugayo muri siporo mu kuba ambasaderi w'ikigo cy'imikino ifatwa nk'iy'urusimbi. Uretse kuba yarahagaritswe, yanaciwe amande y'ibihumbi 200 by'amadolari y'Amerika, ariko nyuma yaho ibyo bivanwaho. Umwaka ushize FIFA yari yafatiye Samuel Eto'o ibihano byo kumara amezi 6 atareba imikino y'ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru ya Cameroon mu cyiciro cy'abagabo cyangwa abagore, nyuma y'igikombe cy'isi cy'abagore batarengeje imyaka 20 cyabereye muri Colombia. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.